ILPS की यौद फजन की महिरोई सिंह थादोरौ हाइदुना क्वाकेटल बाजार खोंजंग संगसिन बदा पुलिस का महिरोई सिंह मुकनखरे महिरोई अनि वांथरखरे ILPS की डिमांड स्टेट गवर्नमेंट पीरोई हाइदुना खल्लबसु नमदुना मुन्नुदा लौगनी हाइना JC ILPS वुमेन विंग कन्वेनर अपाबिना फोंदोखरे मणिपुर ILPS सनहलु अमदि फाजन की महिरोई सिंह थादो हाइदुना तंपाक की मफम कयादा लंबी थिंगदुना अमदि वाकट मिफम फमदुना खोंजंग संगसिनखरे North East Students Organization की मखाद लेबे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंगना मणिपुर ILPS सनहन नबगी संगसिलिबा खोंजंग सौगत कदौरी अमसुंग मे कुनिथोदा लालहौब सिंग असम राइफल्स लांदा की बदगी मायोक कुकी सीप सिंग अमदि कुकी महिरोई सिंगना वाकट मिफम सथखरे मैम खुरमजरे अदोम ने यंगबिरबस इंपैक्ट न्यूज ने आई ओक्रम सोमेंद्रो नवजिक पुंगजा सिबाबुगी मरुइबा पाउ सिंग मियामदा पिजरी ILP की खोंजंगदा फाजिन की महिरोई सिंह थादोरो हाइदना क्वाकेटल बाजार खोंजंग संगसिन की महिरोई अनि वांथरखरे महिरोई सिंह खोंजंग संगसिलिबा मफम मदुदगी खर लाफना मियाम पुनसिलक्तुना नुंग थोमजिलक्पा मदि नाउरी कापसिलक्पदा पुलिस न टियर गैस सेल अमा निसु कापतुना तानखाई की नुंथेल पुंग खर अहुम खर हेलक्पा मतमदा तोंगान तोंगान महिरोई सिंह की महिरोई 35 रोम नतिदिम लंबी की क्वाकेटल बाजार मपादा लंबी द फमजिंदुना ILP चनालु फाजिन की महिरोई सिंह थादोरो वाइना खोंजंग संगसिन बहौरकी मफम अदुआगी मरा पाइबी सिंगनसु महिरोई सिंह की खोंजंग अदु बसौगतुना लंबी थिंगजिन की खोंजंग अदुना मरम ओइरगा लंबी द चथोक चसिन तौब अमता याखिदे लोइना लाखिब गाड़ी मसा असौब पुमनमक लंबी फाउ फाउदुना सनकी खोंजंग संगसिलिबा मफम अदुदा पुलिस की अहेन पर्सनल सिंग लाक्तुना थोनिंग द थौदोक थोक्तरनबा ngak senduna thamki महिरोई सिंह अदुना ILP चनालु महिरोई सिंह थादोरो हाइब खोलाव क्या कन्न कन्न लाव हौरकी खोलाव लावरिंग तालक महिरोई अनि वाबदगी वांथरकी महिरोई सिंह अदु हॉस्पिटल पुखट के तौबद पुखट पे याखिदे महिरोई सिंह अदुना खोंजंग चंगबा मफम अदुदा गी खर लाफना मियाम पुंजन बहौरकी मफम अदुदा पुलिस न इरांग थोक्तन बहाइदुना तान बहौकी तान बहौरुबदगी पुलिस की माइकई तमना नाउरी कापसिलक्पा मदि नुंग थाजिलक्पा हौरकी पुलिस न सुतियार गैस सेल अनि अहुमलक कापकी लंबी द फमदुना लैरु महिरोई सिंह अदुना अदुदा नुंग न पांदुना सोकपा तारे हैदुना माइरा पाइबी सिंह अदुना नुंग थादनबा लावबदगी नुंग थाबदु लेपकी मणिपुर मियाम की अपुन में डिमांड में वरिबा इन लाइन परमिट सिस्टम चना हलो है डिमांड मणिपुर की चीफ मिनिस्टर थौसाद्रे बोट ओइन पुंग चंगदुना लैरे हैना JC ILPS वुमेन विंग न मराल सिरकली नाकलम रोमदा ख्वारमन कैथेल मदि नन मणिपुरी सिंगदा लाउथोकी पब्लिक कर्फ्यू सथन होटनबद मियाम मतंग पांगबियो मसिदा थोलक अफफत पुम मसा मसाना दायित्व पुजगदबने हैना वुमेन विंग की माइकैदगी सेक्शन वासु थमलकली ngasi sega rot le JC ILPS की ऑफिस त पाउमी सिंग उनाबा मदा वुमेन विंग की कन्वेनर थोंगाम ओंग बि अपाबिन हाई चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना लुसिंग लिबा स्टेट गवर्नमेंट असना नुपी मसा माहिरो सिंग द का हेन मथबक थोरम सथखिब लाइबक थीबने ILPS की डिमांड स्टेट गवर्नमेंट ना पीरोय हादुना खलबसु नमदुना मुंदुना लौगनी हैना वुमेन विंग की कन्वेनर अपाबिना थमलकली ILP di namdana lawgani ba hujing mang ngamaga pida sadu ai khoj namdana lawni sigi phirep ne hujing mama oi bi miyam ne lepi ba phirep se tat tawrga lei ba ibo bi se magi nupi ngang na hen lum lum ja ba maram da nuksi ba natta ba aduna maram mora kan ma gum ba sagi maikhum opaga mana thadok ba sipoi jingna angang sin okki ba miot mine do ai khoi ta manipuri nupi miyam na pende makhata ba खोंजंग कया अमसु लेप्तना चंगचंगी नै अखोय तसेंगना हुजिक सिबा कीदे थवाइबुदी आइगी इरमदमगी इखुनाइगी इरैजा सिंगबु कलहौबने हेना लुमना लौरकांदा लेपकबा फिरेमनी नाकलमरोमदा JC ILPS ने जून की तांग अमदगिना तांग अहुम फावबा गवर्नमेंट के लोइसंग सिंग द कौरि पब्लिक कर्फ्यू सिदा मणिपुर गवर्नमेंट की एम्प्लॉयीज सिंग ऑफिस कारक यारोय हैना चीफ सेक्रेटरी ओ नब किशोर सिंह थादोरप चेरोल अमन खंगलकली हारिबा ऑर्डर से इंदब सिंह सर्विस रूल्स की सनबी प्रोविजन सिंग की मखादा डिसिप्लिनरी एक्शन लौकटकनी हारी
State government na ILPS ki khongjang asi namthana nabagi namada tampakta leribi school college sing thong lo liba suti lauthok liba si GSC ILPS student wing gi maikai de gi condemn torakli ILPS ki khongjang gi sarukam waina state force na fajin ki mairoi pumba condition amata yawdona thador waina student wing gi maikai de gi demand torakli nakalamrom da ILPS ki khongjang gi sarukam waina miyam na khongjang sangsin ba matamda wakhal amadi gyan ta na sangsin biu yo wasibut na thayan na thabak thoram tawbi gan waina students wing gi convener waina nanda babu na appeal torakli GSC ILPS na thukriba khongjang sing adu apung phanam honabada GSC ILPS akhoi students wing na asobu thodang lojangani masida miya pernamo sisu asobu mateng pangminaba akhoi market appeal tawjari lo amgi thoi manga phajang gi basi napoi na akhoi gi yewo sibu maning hanaba mahiru sing oi khongjang asida akai pi bagi thong ha basi masa haidong ngam loi mana leba mina thadokraga mana laitaba labak da modo saba tawjiriba akhoi gi khongjang asida asobu thodang loriba mahiru luk amagi lusing basing asi athum athum thadok ILPS ki ihogi saruk amo wen Imphal East ki mafam kaya da su lambi thingjin duna khongang sangsin kre mafam miyam da lauthok pu tawduna lambi khangting thingjin ki ba asina maram oiraga arapa dagi lakpa mi kaya da awaba pi ki Imphal East ki Khundrakpum Assembly Constituency ki manung chana laiba taret khul thongkhong da mafam adu ki mera pai bi mede club ki na singna tayar mai tha duna madi lambi da uwa faijin duna taret khul dagi kai fau na ba lambi thingki kai vi muku da su Social Welfare Association ki mera pai bi sing YSC club ki na singna lambi da sambal khajin duna madi mai tha duna kai bi mukuda dagi sekta phungdo mum phauna ba lambi thingki lakleba jun ahum dagi jun ahum da all political party na Delhi da satkani hari basi thajade IMC ki mikhal pangthok yana na ta tawbuni hana Idol club Waiton gi na singna pangai amadi saw mum phauna Waiton lambi thingki Imphal pangai lambi da su hotel thongkhong da hotel gi na singna Manipur da ILPS na lohaib kholau kaya ga loina na lambi da mai tha duna madi sambal khajin duna athing ba thamki ILP yoga mari lena police na mahiroi sing fazin ki thawang bo yaning da phong doktuna WYLCO kong bazar amadi kong ba apun magi maira pai bi sing na sinduna kong mo kaithel da mifam chathaki Panbayai police na fazin kiba mairoi singi marakta kuwangba khetri lekai dagi pangamam Maria amadi kuwangba bazar Laikhuram leraktagi Khundrakpum Malem Nganbi Kaubi TGR Secondary School gi mairoi ani yaw kibani mifam asida saruk yakiba mairoi ani asigi apok bisingna mairoi singna police na fubu saiba amadi tear gas kapsindura so open nangan kiba thawong yaning de fongdoki pikleba mairoi singna changseliba khongjang asi lamdam asigi ni makoi sing bo athu matamda condition amta yawduna thadoraka bani fongdoki Nakalam rom da kong bazaram di wangkai lambi da su akoi bagi miyam na lambi da uwa faizin ba madi lambi da tayar mai tha duna achara woksing thingki Pangam Maria Janu TG school da dammi ai janabi mana lebak ki damak da sangjali ba khungjang si akoi mayam loina sawali ija sin hina sibana ba khang da kai sangjali ba khungjing da lebak miyam na su support da wiri aduga sarkar bairi ba oibo bina su lairik tammi maza sing jibu makha da na laik tam hanna bagi damak ta ibo bina kara sinbiu lebak si damak da khallaga Isasigi damakta khallaga sibu thuna jadan biu natragadi akoi su makha taba akan ba khongjang jangsan gani ai isa nupi malengan bina ILP ki damakta khongjang democracy oiba mong da chathaba sida police ki forcing na phajadaba mawong da isa singbu orpi nai bi base ai thawa yam nungai jade aduna laiba ki mapi mapa oiba singsina isa singsina chathariba khongjang ase amtang central ki kano mayam sida haibiraga makok thongba singsida chatnaba ya hanna ba honna biu masin asigumba hingsa gi thabak singje thon bidanaba mapi mapa oiba singna honna biu Pevia pandit lekai mera pai bi amadi kitna panung mera pai bi na puna khusam na duna ningom thong da su wakat mipam chathakre lekai ani sigi mera pai bi singna ILP chanalu matik sada ba MLA sing fam thado wai na kholau kaya su lauki mifam asida saruk yaki ba pevia pandit lekai mera pai bi gi secretary kangujam Sandra Sakina yaw siga mari lenan mai singna mairoi singna khonging sanction mada police na fu ba sai ba taw ba thawang bu yaning da fongdoki ma na maka taraduna lamdam sigi yelau mi kanan na yaw sibu saugatriba matik sadra ba MLA humpu thabak tagi resign tau fongdoki loinan ILP ihogi damak mama oibi singna sirabi sina kongjang sangshin ki gani hana fongdorakli nakalam romna GSLPS student wing na lauthokiba free and agitation ga mari lena na pebia pantit lekai gi lambi amadi ningom thong gi lambi da uwa faijin ba amadi lambi da tayar mai tha dur achar woksing thingki Satra Satri na hori ba ihauda Manipur police na ahem force season adana mai sum kafam ba khopa khoi yajining de haibadi ma khoi Manipur gi manung da laiba MLA ni mantri mandoni natraga
पुलिसनी अदुना मखोइना इसा इशू सेंड तौबिगनु अखोइजु आईएनपी सिस्टम जे अखोइ पामदे मणिपुर दा आईएनपी चनन बा पामी अदुगा लोइना मितो मिरान थबा पामदे मितो मिरान भोट पिबा खोइ पामदे मितो मिरान भोट लेफा खोइ यानिंगदे आईएनपी की थबक थरम खुदिंग वक्ता अदुम सगतगनी सिरेबसु अखोइ मसिगी दमको सिगेना खल उरीपोक सोरबोन थिगल मपादसु मफम अदुगि निपिसिंग थोलक्तुना लंबी तंखाइ थिंजिंदुना खोंजंग चंगसिनखि येलोमी कन्नड़ नंबर की तमक मियाम न संगसिलिब यहोवसद स्टेटस द लेंगाक्लिब कांग्रेस में सेंटर द लेंगाक्लिब बीजेपी ना नासुंगदन मखोय मखोय की पार्टी की फिबम सेमदुन लेरे मरम अदुन लाक्लिब जुन अनि द पांगथोकुदरब आईएमसी इलेक्शन बॉयकॉट तौबग लोइना मणिपुर पुम लाक्लिब जुन की तांग अमगी नुमिदांग वारम पुंग तरुक तगी जुन अनि की नुमिदांग वारम पुंग तरुक फावबा पुंग कुनमरी की जनरल स्ट्राइक लाउथोक लेहना आइन थिंख्रब कंगलपा कम्युनिस्ट पार्टी पोइरई मैते लुप की पब्लिसिटी सेक्रेटरी मालेंगान मैते न थादोर को सिरोल मना खंगलकली येलोमी कन्नड़ JCILPS न लरक फिरेप खुदिमक्ता लुप असिना सरुक यागने नाकलमरोमदा लुप असिगी अकक्नब ऑपरेशन दोना इम्फाल मेयल द लेरिब होटल सिंगदा थिजिन हुमजिन बद होटल क्रिस्टिना असि साना युनैबगी खुदम चांगदम क्या फंगले मरम असिना लुप असिना होटल असिदा मिजिंग संगलगनि हारि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन निसोगी मखाद लेबे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंगना मणिपुर इन लाइन परमिट सिस्टम चनाहन नब संगसिलिब खोंजंगदा सौगतलगनि हाइना एमसू के सेक्रेटरी जनरल मंजित सरांगथेमना फोंदोरकली लोइनना पॉइंट निपान यावब मेमोरेंडम अमा ngasi एमसू न मणिपुर की गवर्नर की खुथांगदा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर द पिचिन ग्रहनसु ngasi एमसू की मयाई लोइसंग द पाउमी सिंग उनब मदा मागना फोंदोकी मागना मखातान हाइकिबदा भारत की अवांग नोंपोक स्टेट सिंगी मरक इन लाइन परमिट सिस्टम सनक्रब स्टेट मिजोराम अमसुंग नागालैंड यावना नेसो की कंपोनेंट मेंबर ओइरब स्टेट असिदा इनर लाइन परमिट सनहन नब पुन खोंजंग संगसिन मिनरगनि हाइना फोंदोकी ngasi पिचिन के मेमोरेंडम मदुदा मणिपुर एजुकेशन पॉलिसी अमसुंग ह्यूमन रिसोर्स फगलहनबा नियम की वांग मदा वांग नोंपोक स्टेट सिंग द मिटोप संगसिलकलिबा से थिंगन पॉलिसी बॉर्डर इशू अमदि एक इस पॉलिसी लाखब मतुंग लमदम असिगी नहारोल सिंग द थबक पिनन पॉलिसी पुथोक पिनन वाफम क्या यावी हारी इन लाइन परमिट सिस्टम चनहनब अकनबा खोंजंग चंगसिली हाइतारे लोनना हाइब खोंजंग सि हाना चनदना लेख्रबा मिजोराम अमदि नागालैंड फेडरेशन सु हाइब खोंजंग चंगसन मसिदा मखोइसु सपोर्ट तौरगनी लोनना एमसुना नॉर्थ ईस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन नेसो की मखादा लेबा कंपोनेंट मेंबर सिंग पुल्लकांदा कोई अथुब मतमदा प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमदि मागी कॉलेज सिंग लोनना नॉर्थ ईस्ट एमपी फोरम उनरकांदा कमन इशू सिंग पुना थेंगनमिनदुना लमदम सिगी नॉर्थ ईस्ट थोकलिबा इंटायर नॉर्थ ईस्ट की खुनाई पंचरोल द थेंगनरिबा खुदोंग चादबा सिंग थेंगनबा तक्सिनबा नॉर्थ ईस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन नेसो की खुतांग चलगनी हौजिक मणिपुर यूनिवर्सिटी की मखादा चथरिब एग्जामिनेशन थाब चटपदा मदि हलकपदा महिरोइसिंग द बन तौरिब मियोइसिंगा सलहंदबा मदि वाहि वाता फजदब क्या सिजनदुना सई थांगबु ऑल मणिपुर हिल एंड वैली स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन AMHVS और थादोरप सिरोल अमदा यामना कन्ना यानिंगद फोंदोरकली मखाताना असिगुम थौदोक असि थोन बिदननबा मदि गवर्नमेंट अथु मतम द इशू असि खनदुना लोइसन बिदननबा AMHVS ओगी सिरोल अमना मखातारकली ILP योग मरी लेना कॉलेज स्टूडेंट काउंसिल मणिपुर CSCM ना निताइबा चुथेक लेब डायरेक्टोरेट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन की ऑफिस सो लॉन्चिंग करे थौदोक असिग मरी लेना काउंसिल असिग कन्वेनर धनचंद्र खाइदेम यावना थौमी अहुम पुलिस न फाजिलुरे अदुबु नुंगथिल की मतमदा मकोई अदुमक थादोरकरे ngasi CSCM की थौमी सिंगना वार कम्स स्कूल गवर्नमेंट तौनिंग बत तौरबने अखोइसु तौनिंग बत तौगनी माइरो सिंग गवर्नमेंट की खुलाई ओइना सिजनगन हाइना थाब प्ले कार्ड सिंग एजुकेशन यू की गेट थियप गलोइना गेट सो लोनसिन बगी खोंजंग असि संगसिन खिबने तुंग पुलिस सिंग सो दो फकाइदुना मौसागुम ऑफिस हांगकी मणिपुर लैंगाक येनब यादना पास तौख्रब बिल अहुमबु एक ओलहलो हाइदुना हौखिब मे 19 दगी JCILPS न लुसिंग चंगसिलिब यावद मणिपुर पुलिस की काहेन थवोंग सिंगदा मियोय क्या असोक अपन नंखी असोक सिंग असिबु लायंग खिबा अमदे मतेंग पांगबि खिबा लनाई की यावन हॉस्पिटल की स्टाफ सिंग अमदे अतई लनाई मियोय सिंग JCILPS मेडिकल हेल्थ लाइना थागलक अमदे तविमल खंगबु उलगली लोइनना हियोसिग मरी लेना असो ओपन यावब सिंगदा कनागुम लुफ नत्रग लनाई मियोय सिन मतेंग पांगबिनिंग लबदे मोबाइल नंबर 8575973873 द पाउ पिबिरउ हैना सेरोल असिन मखा तारकली थुम द पोजान तोरंबा नन मणिपुरी अनि फारबुगी दमक पुलिसना
Kanglaipak Students Association KSA gi thomi manga fajin ki matangda apawmi singa unabagi mifam ama pangthokre mifam ase Indo Burma Road Sports Association IFSA yumnam lekai amadi maira paibi apun baluf yumnam lekai na pun khusamna duna yumnam lekai lairim bi maning da pangthokki bane thoram asida ima singi luf oileba kanglai ima lup kil amadi kangla amai gi mute sing susaruk yaki IFSA gi General Secretary RK Maipak Sanana Sana na batum da pojan tarom nan Manipuri ani bu government asna kan khatuna thamlaga achum tawba KSA ge General Secretary yauna thaumi manga bu police na fajin ki pas laibak thibani fongdoki ma na makha taraduna thaumi singa se thador nanba lambi thingba yauna khongjang kya sangsi labasung asi fawba thadorak laitri yo wasibu tasin usinan na lairba government asigi matakta miyam na para tambi matam oire hana fongdoki Kunai sibu kanna ba honariba asigum laba koi icha manga se phagre se maram chade yam thuna thadok piro haiduna ekoina wakat mifam si tang kunma pandegi phamjeba hojei hojik phawda sarkar gi maigai degi angang sing si thadolak pagi wafam leite angang sing si mara lei crime de se nei criminal case ni ka haibana singba ona taina ba hujik ki leiba sarkar haigadra lenga anga mathok sing haigadra makhoina thadok bu huiroi sing sina aikoi gi angang sing sibu mara lei haidana haibase akoi leibak praja sing ne akoi yaba sungam ngamjaroi Mifam asida saruk yaki ba kangla mai ge president yumnam lairik laimana lamdam asigi food security department amathau torok taba maramna case ge thomi singna nan Manipuri ani faru ba ge dama case ge thomi manga adan nataba crime amadi ek ke apanchindu na thamba se yaning de fongdoki athu matam condition amata yaudana thomi manga ase bu thadorok taba tarabadi government asigi mathak da akan khongjang kya sanction lagne hana fongdoraki mokhoina ngasidi gesegna tawbira ibache moi mateng ne na kalkanda sarkar sida mathau tawdraba adugumba mayam duna ikai ningai oiraba mathau tawbagira koigi angang phabasi haibana singba Manipur bu singna bani Manipur bu yan pijaraga loina ma hat kharkanda sarkar khara layauge haibara aduna athuba matamda angang sije kariguma kutamamta yawna thadorok te batargadi Manipur gi ngasi yum thong kudingda leiba kalab maira paibi Satra naharon lem nak tokam tokde sarkar sigi matakta khongjang kaya changchalakani Thauramadu da saruk yaki ba thomi manga ge apopui singe marakta gi yumnam santina asumagi da makchang sileba thomi singbu aran tahan bire ya school da gi sigjamai chinga mangka fobu gi manung da nan Manipuri singi changja fam pibi da nar mahak na miyam da apil tawki ai gi sasi marang karino makoi manga gi marang karino thum da poyan tok salam sigi da maktam boi marang sijalaga mayan mocha nan Manipuri singduguna asumba saraga thadokre adu isa manga buna aram ba siraga phajan bigre athuba matamda ai gi isa manga do condition amata yaudana thadopiro thadolta taraga di mama oi ba khogine akan no khongjang changsalaga ne Nakalamuramda telepathy thum da poyan tawbaga mahaka karigum hirama mata mari leina de haina loina na KSA amadi landama sida leidaba CSO singi mayokta thabak amata tawkib leite tawpham su thok te haina okram henari na thamlakli ngasi mantri pukida leiba mahaki yumda paumi singa unaba mada okram henari na hai thas iki kuni panda telepathy dagi mioi kharana aktuna Dasarat Prasad pu furam me haibagi matangda mating pang biwai na mangonda hairakhiba laiki adu maki maikai dagi police ta oina complain tawbiwai na haiki badi lai numit adumakta da KSA na fajin ke student wing gi ahlaman khara laktuna mairoi singa si thadon na bhona bada mating pang biwai na mak nak lakhi ahlaman sing adu da mak na kari mata oide so liba yum gi mioi singa wari sanaraga waroisin purakna na bhona na pharoidra haibagi suggestion pi ki al sing adugi awabada saruk yaraduna maki maikai dagi kari tabu yabagi haiba thazab piraba matungda al sing adu hanki adu mioi kharana lana prachar tawriba made maku media da lana pauthokliba se laibak thibani hana fongdoki nakalamramda Dasarat Prasad su maki marali matung ina ain gi pachara fangja sanu haina okram henari na thamlakli अगर पम्पलेट चाइदना थुम कारबार यावबनी अदगी अइना मयांग मयाम प्रोटेक्शन पीरगा थुमगी पोयान मयाम द कारबार द सपोर्ट तौरे हाइबदि मसी याम लाइबक थीबा ओइगनी दरकार लेरगदी मरी लेनाबो अथॉरिटी सिंग द तानामिनरगा अकनबा एक्शन लौखटपा यागनी की टेली मयाम दुगी मखोय लालेबदुगी मतुंगिना दंदी पी हिबदा अखोय कयिमता कायबा लेते सेसो सिंगी केसे सिंगी मतकतसु अदगी कनागुंबा संसान खुदिंगमकी मतकता अखोय कैसुमदा नुंगाइतबा लेजदे अखोय फत्तबा हाइगिबसु लेजदे सात्र अमा ओइबगी मियेंगदे येंगबिरगा मखोयना लालंबा लेरतरासु गाकबिरगा सब्साइड तौखिनबसु गवर्नमेंट द हाइजने
Sapam Robin Hood Remembrance Committee members in ngasi New Chakon the Anand Singh High Secondary Academy campus manungda Infal East ki SDO office hang libas athu matam da hongdu waiduna irang haukre committee asigi mute sing school as the hausi Infal East ki oina Infal Municipal Corporation ki Mikhal Gamari lainana thabak thoram pangthok dibasi lepo haiduna demand tawki tung the Infal East ki DC na SDO office athu matam da hongdok lagani haiba thajaba pirakpadagi mahiru sing irang adu lepki Panba yaba mana porompata level Infal East SDO office ising thumjin khibadagi matam kharagi oina SDO office ase Anand Singh Higher Secondary Academy da oiduna lakibani Churachandpur district ki Singata posting taba 26 Assam Rifles ki rifleman amangarang masagi service nongwai na caption jaduna sijakre laikidra mi edu Haryana dagi Rakesh Yadav sahi kunmari apokpa Rajaram Yadav ne ngasi rimsta postmortem pangthokre hari ngasi Infal East district ki manung chana laiba Saijang Okjil lak sing gonda Jingon temkhai bada mioi amagi asiba haksang saru polang ama fangkre Sajang Kunja Singhi matung ina Sajang Progressive Youth Club amani Sajang Development Committee na haiba singdum masi football ground semna na bugina ba ngarang dagi dozer season aduna tem thok ko hauki bani adu ngasi nungtil haiba saru polang asi thengna ki bani hari thengna ba matamda ko ki saruk ti yawram khide loinana orange machugi furit higok machugi angang bana strip chatpa jeans sojai loinana gas lighter ama fangba ngamki haiba mafam ase hanadagi khunja singnasu sangnadaba mafam ni hari khungang chida khoi no jik lejari bajidi khungang chida khoi yam ingna chikna lejaba lawsing surga chajaba adugumba khungang ni masida kana gumbi imda khoi masida pusalaga hatba tuppa madugumba thabuk simai khoi tawbal lam nate hanai khoi masima media khudhang da madi yam yengbiri punung da masim tadi khoi singtok jari Matang asai da break am laujake Manipur amadi malamgi tongan I pau single loinana ekoi break tagi amna thuna hanjarake impact news pu yeng tadu na lebiu UNACO School admission notice for class 11 science prospectus along with admission form available at 500 rupees. Last date of form submission 8 June. Eligibility 50% aggregate and above for state board. CGPA 6 for UNACO students, CGPA 7 for other CBSE schools. Date of entrance test 11 June. Venue UNACO School, time 9 AM. Result declaration 12 June. Direct admission for rank holders 80% and above in HSLC exam 2016 and CGPA 10 in AISSC 2016. Exemption of admission and tuition fee for rank holders in HSLC exam 2016. Please contact 8131-070-337. Admission open. 6 months foundation plus C8 course 11 science and humanities. Intact capacity 25 students per class. Class commences on Monday 20th June 2016. For details, contact Gurukul, Kaisamtong Hodam Direct Manning, Airport Road, Imphal, in between 6 AM to 9 AM and 3:30 PM to 7:30 PM. Admissions open. Medical Directorate amasung Department of Education SK Office Assistant amasung Revenue Department ke LDC Revenue Inspector Jiladar amadi mandal gi pangthokadaba aiba changengi dama special course June gi tang ahum gi nungthil pung ahum dagi haujaragani akupa marol gi dama Proactive Academy Kwakaithil da contact tobiu. Break matungda mayam mana taram nokchari loinana bulletin sigi makata pausing mayam da pijari security force singi mathak talanda aduna ingna signa leram mafam mu sarang na thon bagi mayokta Cookie Chiefs Association KCM di Cookie Students Organization KSO Kengjoy Block anina punna wakan mifam ama Chandel district ki hengsi khul da sathakre Dingpi area ki manung chana laiba hengsi tuyang madi Hollandzang gi kunja sengna wakat mifam adu da saruk yaki mifam adu da we want peace, we want safety, no disturbance in Dingpi area, no uses, no disturbance han iba placard singchu sizinaki hauki sahi kya da khulai pai la lobu singna maram oiraga mafam asi kunja singna awab kya thengna ramba du security force singna lakpatagi ingna sing alairak kibani haina ahal oirab kunja amana paumi sig da fongdoraki khulasida irang Thoan bidan na wakat mi fam aduda sarugya ki ba khunja sing appeal su tauki panbe hauki me kuni thoida lalawu sing landa abda kunma pan su Assam Rifles ki personal taruk lai ki dabani
Tha sigi kunma panda Imphal West District Police Commando madi kunmanga suba Assam Rifles kanghu amana Faidinga crossing da lambi da asat awok tawba sing check tawbada KCP poide maitai gi active member ni haiba miyo ama far hari far miyo adudi khongman basi kong panthui bazar dagi life rapum chawba sing alias Solomon alias Nanau sahi kunipan apokpa el Sanatom sing ni mangon dagi hand grenade ani galoina na demand note amaka fang khiari Farba Saubun Fondor Padagi Han and UNLF ki Kadar Oirambadi English and Taranito da Kuntrama Toisu Assam Rifles the surrender to Wangoi life from Lekai Soibum Vim Singh Elias Inau Sai Kudmatoi Apopo S Sarat Singh Su Fagat Laheri Soibum Bimna Han and Piprak Pro Gikadar Oiramba Amu Singa Pullaga English and Taramarida Samurogi restaurant amada constable amada Nomina Kaf Kibani Hari Life Reform Saubu Singna Makatana Pongdorok Matungina Kadar Singi Satok Jasin Amadi Kuzukulai Putok Pusinda Mating Pang Badehaba Travel Agency Mapusu Bakangla Tombi Mandir Daki Tek Bahadur Nirola Elias Tuku Sahi Nifumari Apopale Kitraba Ganga Singh Nirola Su Fagat Pangam Lehana Police Department DPRO Natadur Kusiro Lamada Kangalakli Ngasiki Malen Sin Matungna World Notabuke De Hena Palan Tauram Pangtok Nabagum Manipur da Su Pangtok Nari Masana Kangna Hidak Mana Tadok Tribu Makai Law Fana Same Hidak Mana Sizin about Ting Bungam Loy Hana Health Minister Di Korung Tangna Ngasi Zenimski Auditorium the Pangtoki Palantorum the Fongdokre Directorate of Health Services Manipuram Sung State Health Society Manipur Anina Punakusam Naduna Sinba Get ready for plain packaging Hybrid team the Pangtok Batorum the Minister Nahai Sai Kudingi Palan Torum Pangtok Galona Ikoi Masel Puna Hidak Manamadi drug season Danan Warep Long Minan Bagimatam Oire Drakamari Lenaba Tabak Tauri NGO Singnasu Katoko Magalon Tabak Matau Tai and Fongdoki Not tobacco day Nedna observation Tabuduna Artha Tokte Tauro Dabani Habagi Warep Navaduna Artha Tokani Ngangli by say, she pate, she Tauri Dabani. I say, example Lama Oigadaba. Adu or quickly, Kokani, Nataduna, Jasa, Nakoi, you Takunu, Patavani, Surup Takunu, Patavani, I did talk about. Maite Mek Pumai Loisang Sing da Taman and English ni Mangada Levak Miam Golun and Milal Sangsin Kim Akan Bakongjang the Asobu Taudang Lobogaluna Saziwagi Kashum Sang the Taum or Kang on a Sarugya Kibi Horangum Ganesori say Nifum Doi Apokpa Ait Nabakumar DC Rota Labana Ikan Kangodan Lake Dabada Milal Gmaya Loisang na Lubasigi Tomi Singalona minute and 2 minutes left on our Fondo Krehana Milal Gichel Nama Kangalakli State Medical Institute Whatever Jennings to Pre-Zone Ohen Bio Haduna Institute staff sing a concert chat cray, concert adu Zenemski Auditorium Hall the Hauraga, Lakibuk at Loyana Porompa traffic point for Laklabamatung among Zenim Stam Hanki. Institute as a director and losing Satkiba concert at the Institute as a doctor sing, nurse sing, MBBS Tam Libu Mahiro sing Amasung staff sing the Sarugyaki. Patient care services da khoi gi hajik khara phanana ba kanna khoi doctor mayam sing nurse mayam sing ri technician sing khoi group sing asina khona jabani jenims na doctorship produce to haujarabani na maseda quality level doctor oinana ba ri chhatra sing sang khoi aki akhang hen da ba doctor sing da aki akhang hen bi da ba mai to manipur gi praja punumakta khoi jenims pu support to biu roga khona ana ba sing gi seva to jerepsida khoi ba apan ba pibi ganu jenims da free zone ohen biu haiba adugi message duning asi akhoi manipura akhoi gi praja punamakta khudimakta khoi yohaning dana ngasi se peacefully tawjo Manipur University as a tribal and labor area that labor sunate loinana 6 schedule gi makad the labor area da sunate hana thongju part 1 amadi 2 gi club taratarung sema joint committee na fongdorokli Central Educational Institutions Reservation in Admission Act 2006 amadi masigi amendment act 2012 pu miam lan won yaro haina akan bumong da yaning da fongdorokli adu laibak thibadi Manipur University gi hana gi registrar oramba professor and Lokendra Jitna hauki ba sahi English ngani taramari gi July gi tang kulum doida Manipur University Tribal Student Union gi starter of demand pisin matam da wafam sing asi pisin gi pa asi laibak thibani Central University ama oina UGC gi sanakang lon bu thugai riba hana gi registrar din amadi EC member singi matak akan action lokotpam to ihana thongju part 1 amadi 2 gi club taratarung sema joint committee gi convener na thadro ko sirol amana khangalakli
Wetlands Conservation and Management Rule 2016 haidaba hiram asida nomogi oiba state level convention ama ngasi Manipur Press Club ta pangthokre haidaba convention adu all Loktak Lake areas Fishermen's Union Manipur core cram de atop organization kaya ga punna khosam na duna sinbani resource person kaya ngasi ki thoram da Wetlands Conservation and Management Rules 2016 haiba hiram asida wangang ki all Loktak Lake area Fishermen's Union Manipur Alafumgi President or Razen Impact News the Fongdorpada Wetlands Conservation and Management Rules 2016 same matam the state government na lamdamasig miyam ga tana kide ngasig mi famas de yana ki wafam sing central government ta thar ga ni fongdoki Loktak Protection Agency ek haiba se Loktak to protect to nabanati Loktak Development Authority ki employees ki protect to naba adugu makhan ki ek oi hiba ori la kadri ba Wetland Rule 2016 asisu state government semagum matamda adugu provision kaya hapak tanabagi damak hapagadi praja ku de mangjagoba aduna maram warkalda sembi ki harabati wetland se phasana conserve tawinabi damak wetland se save tawinabi damak adu wetland se depel to riba praja sing damak ta yamna unique of welfare oiba adugu makhal ki policy program sing hapak nabi damak ta ngasi convention si pangtho matungda aikoina mai leinaba Ministry of Environment and Forest koi famasi thasanabi damak ta ngasi convention se pangthok charibani Council of Higher Secondary Education Manipur ki makhada leba institution singi head sing da khangalakli maduti lakadur besasan English ane tara ki oina class 11 amsung 12 ki mahiru singi enrollment amsung registration online submission taunu nabagi damagi school staff singi oiba no mogi training program ama apangthok lagani tangkak naina sathagadab training program asida institute singi staff yahonan ba Council of Higher Secondary Education Manipur ki secretary na thadrokpa sirol amada khangalakli Training sathagadab numising adu de Imphal East amasung Bishnupur district ki oina June gi tang taruk Tamenglong Churachandpur Urkhul gi oina tang taret Senapati gi tang nipan Thawal amadi Chandel gi na tang mapan loina Imphal West gi na tang tara loina district ki oina pangthokpada yahodaba singi oina tang tara humdoi da pangthokani hana sirol asina makha tarakli Handak su kiba akan menong namaram oiduna Langthawal Mantri Kong Makhalai de leba Langthawal Public Ground ga naknaba highbox singi singmai ki sarukara ningkhai raktuna singmai du hobu uchan pami kara amang ata thokre sing asidage lepak lokthokpa athingba leina sing asig manak khundari bumi singna lona lebak lokthokpa tagi nong surakpa singmai sin ningkhai rakibane makhata na ningkhai raktana ba marilena ba loisang na miyeng changbi na ba Langthawal Sporting Club na government ki pungning sing silakli KCPM sibu lalon pham ni khan masing amade party sibu lalon masing gi matakta party gi wasum warep ki sana pathap ki matung ina serak pi gani hari aina thinkraba KCPM gi president tamngan ba maitai amasung information and research affairs ki secretary ning tamba maitai anina punna cherola mada hai tha sigi kunipanda KCPM gi mayai loisang da president tamngan ba maitai na mayai tangba lauduna party gi khwaidagi wangba luptin oiriba Luptin Pam Oiba Central Administrative Affairs Council CAAC gi kunma pan suba Luptin Navada Party bu lalon pham ni khan masing amsung lalon masing gi matak ta sairak pinan ram gi ware basi lauki bani hari Manipuri Sahitya Parishad Thawal Wangjing branch na tongan ma aiba sing na iba lairik ahum phong magi thawrama mangasi Wangjing Women and Girls Society hol da pangthokre Thawrama du the Manipuri Language Advisory Board ki chairman Professor Huirem Vihari Su Saruk Yaki ngasi phong ki lairik sing adu de Sarat Salam na iba aduga Vasant Raj sanasam na layak loina ba lairik adu ngai gi masana sing Sarat Salam na iba saireng gi lairik imagi Natam Park amasung J. Stalin gi dialectical and historical materialism gi Manipuri da sanasam boton translate to lyric sing ni Hauzik sanabagi pauda ahan ba state level 7 aside under 45 kg voice football tournament ki league match sing da Kuka Kairau Makting A team Kuka Kairau Makting B team di YDCC Kairau Bitra ahum mai pakre ngasi tournament asik an sana ki league match da Kuka Kairau Makting A team na PYC Bamon Kampu Yam Laksana Panjil Nipana da mai ti ba piki anisuba league match dana Kuka Kairau Makting B team na ADAFC Arab ti bu Panjil Nipan sino da mai ti ba piki satharak li tournament asik ahum suba league tana yumbu YDCC Kairau Bitra na YBC Langdum Panjil Nipana da mai ti ba pi bangam ki The Young Development Center Club Kairau Bitrana Sinduna Club asigi sanabung da chatharak li tournament sa da team taramari na sarugyari hayeng chatharak li tournament asigi makata league match ani sanaragani
Youth Affairs and Sports Thawal ki Physical Education ki lecturer Oramba S Ningthem Singh na ngasi mahak na puram office asigi thawak thoram sing dagi pothakre state asigi sana khona bagi lamda sanaru ki ab lamsing lamtak piramba tana national lamadi state level ki thak sanaroi masing gangdana puthok piramba oza asina thawak dagi pothaki bada Youth Affairs and Sports Thawal ki officials sing amadi staff sing na oza asigi mafam ikai kumna ba utpagaloina na ngasi ki office asigi common hall da Asam Kudul Port Kaya Piduna Kaina Thomas Pangto Kibane. Matanga Swada Bulletin say tension jittering among headlines Amuna Tamjari. ILPS ki yaw da phazan ki mahiroi sing thadoro haina kwakatel bazar da khongjing sanction with the police ka mahiroi sing mugna kre mahiroi ani wanthar kre. ILPS के demand state government piroi haiduna khallabasu namduna munmina lawgani hana JC ILPS women wing convener apabi na phongdorakli Manipur ILPS sanalo madi phazan ki mahiroi sing thadu wadun tampa ki mafam kya da lambi thingduna madi wakat mifam phamduna khongjang sanction kre Northeast Students Organization ki makada level student organization sing na Manipur ILPS sanana na basangsil ba khongjang da sawat ka dawdi amasung me kunit hoda lalaw sing Assam Rifles that landa ki badi mai of the cookie sleep sing amasung cookie mahiroi sing na wakat mi pham sathakre